Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Wa ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sidi Syekh Abdul Hasan Ali Asy'ari. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Dha bin Yahya Abdullah amrau fi siyah wa afiyah walin jami' masyayikh dar tauhid al-asaniyah walin jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariya khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa ustadina wa masyayikhana wa masyayikhina wa liman ista'ana sabi wa nakhussu khususan sayyidi dzalika an-nas ayyudinya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumi wa amadana bi asrari wa 'ada 'alaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ayatani lan arabun utawi ayat loro al-mazkuran dari kang den tutur karone fi qauli alaihi salatu wassalam man qara'a bi ma fi lailatin kafatahu man utai sabana wong qara'a kang maca sapa man bihima lawan ayatain fi lailatin endam wengi kafata maka nyukupi apa lailahu kafata maka nyukupi apa dua ayat mau bu ing wong faya maka utai ayat iku min qauli ta'ala manar rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi ila akhir ayat. Qala ketika sedan al ulama fi makna qauli alaihi salatu wassalam ay kafata tegese nyukupi apa dua ayat mau bu ing ma ing barang ahem ma kang gataaken apa ma bu ing man au kafata utawa nyukupi apa ma bu ing man au kafata utawa nyukupi apa ayat loro bu ing man min qiyamil lail sang qiyamul lail wa ammal ayatani al-madhkuratani min qawli alaihi salatu wassalam man qara'a bihima fi lailatin kafatahu fayya min qawli ta'ala. Adapun dua ayat yang telah disebutkan dua ayat yang dalam Quran yaitu yang dimaksud dua ayat terakhir surat Al-Baqarah itu dijelaskan oleh Kanjeng Nabi man qara'a bihima fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca kedua ayat tersebut, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah fi lailatin pada malam hari kafatahu maka orang tersebut akan dicukupkan oleh dua ayat tersebut. Bayan min qauli ta'ala amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi ila akhir. Yaitu yang dimaksud dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Yang kamu ini amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi sampai selesai surat Al-Baqarah. Itu ada dua ayat. Qala ulama fi ma'na qauli alaihi salatu wassalam kafatahu ay kafatahu ma ahammahu au kafatahu min qiyamil lail.
dewe para ulama iku menjelaskan sabda Kanjeng Nabi ingkang rupane kafatahu. Sing dimaksud dua ayat surat Al-Baqarah akan mencukupkan orang sing maca pada malam hari. Iku apa maksudnya? Tegese kepentingan orang tersebut akan dicukupi oleh surat Al-Baqarah dua ayat terakhir mau. Maksudnya insya Allah kepentingannya, kebutuhannya iku tercukupkan kabeh. Merga ndek iku mau wis maca surat Al-Baqarah ayat 2 ayat terakhir. Terus qala Imam An-Nawawi rahimahullah yajuzuna awa ayyakuna yanta'anu apa al-muradu kang den karepaken bi kafatahu lawan lafat kafatahu aiman tegese barang aham kang merhatiaken apa ma wa ing man wa min qiyamil laili saking qiyamul jami'an halas kabehane intaha. Sing maksud kafatahu yaiku apa? Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Imam Nawawi. Ma ahammahu wa min qiyamil lail. Yaitu orang tersebut akan dicukupkan oleh qiyamul lail ketika ia telah membaca dua ayat tersebut. Wahada utai kibab, wahadal bab utai kibab, iku muntasirun iku tersebar. Wama utai barang warata kang tumeka apa mah, di ing dalam iki bab kasirun iku akeh. Ma'rufun kang kinawuran inda ahli ilmi, munggowe ahli ilmu. Wal qastu utai sajane al isyaratu iku awa isyarah. Ila ba'dil muhimmi marang setengahnya perkara kang gati minzalika sahaya mangkono kang pinter liya tamassaka supaya cekelan bi kelawan zalik sawa arraqibuna wong sing padha demen kabeh bil khairi ing dalam kebagusan. Adapun penjelasan ini pada bab ini itu banyak sekali wis tersebar wa ma warada fi katsiran dan penjelasan tentang bab ini itu telah banyak yang mengetahui. Mungguwe para ahli ilmu itu kebanyakan telah mengetahui. Wal qasdu al isyaratu ila ba'dil muhim. Adapun maksud dari pembahasan bab ini yaitu memberi isyarah kepada orang-orang yang mementingkan hal tersebut. Supaya apa? Supaya orang-orang sing seneng Quran, seneng ilmu, seneng ngapal Quran, seneng maca Quran, seneng para ulama iku supaya berpegangan dengan hal tersebut ketika melakukan kebaikan. Fayafuzu bima turtiba alaihi. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.